Rjabanu leo rihadisi mbavi namna ye mahakama ya hinsi ya hatu yendeleao. Tijabanu leo bo wana mawatukufu wazuki wangu wa baba hangu wa jomba hangu nyunsi pia nije ni mtatsanuwe ni mbavi mwelewe namna sharia shahamba haruma umfungwa wa raisi sambi. Tijabanu kimwana tsimkomori ni hane kabisa ni reme kabisa makalima ya mzee wa hatu Mohamed Hussein Jamalilai, ancien ministre de la justice. Njajabanu ni mjibu manawala mruba na mzee wangu shatika ujabanu ni mweshelezi zenro namna sharia ya hamba namna sharia shahamba haruma mahakama ya sambi. Tijojua nabe osukuila ya fanya interview nono ya mpiesha kaumbabusa ni rongo wenswabili shati himi ze tension za huwa nadamu zibungu zembabi mana wakomori wakana usiu mana wakomori warendwa malaba wakomori wakahanza arendwa wakomori watoto watiti na wakomori ngwajuwawe sharia ngwajuwawo namna ye mahakama ya hatu ya kansi. Sika ujabanu leo nilani kabisa makalima ya Mohamed Hussein mzee wangu ancien ministre de la justice ne mwambie ukana ye makalima ya mbayala ila side namna sharia shahamba haruma ye mahakama ya sambi. Sharia shiharaza zenongo ya mbabala kazi jadungana hata mshinzi hata haruma umfungwa wa raisi sambi. Ngarele wao kana imana kahamba hilila vala ngemkinishia ukana haka utsaha yafuarie yeyezi yafuarie Assoumani le dictateur eno ya Jamhuri poste. Donc haka ubidi ka obligé Mohamed Hussein ancien ministre de la justice ancien procureur yamben rabo no ya sindrisie ya simbise sambi le gama e mahali aliyo mana ye makalima ya yambabala shila sharia kajasamba hata shila tside namna sharia shahamba monsieur l'ancien ministre de la justice tijohutsaha utafadhali uheye utsahu wa komorisomaha makalima wayamba bala mane makalima wayamba bala yala si makalima ya bidu yambe mana hukaze le mahakama nrabu hukaze sharia nrabu sharia shatwanziwa tamba mahala shauka utsaha ufarie nuhunre yezi yetsile namna mzee wangu kwezi mtukufu wakaubidi wambe ibidi wambe justement wambe ze kweli ukana sambi afungwa bala mana ngwa yezi ngiyo ni haranayo. Wakomori ngebidi kubaliane mrongo nzima ngondra mbili na atanraru vanu garjo ujua ubamanda na fikira ngarjo ujua ukana fikira za kinyume ngarjo uvura na kisiasa ngarjo uvura na fikira yode heli shanga bon ngabo namna boko ngarjo joreje la nation sipia rike sur le même point d'égalité ani haluha shikomori rikaye sawa, c'est-à-dire evaluari ya mahakama yanu evaluari ya sharia shinu shorengo komori pia shwafanyisa sawa vanu wakati komori wakore jionsi pia wakaya sawa haini mru hahunru haki ya mladhimu kai mane sharia isho shokashi jubadiliha ngarjo jua vura na ula opposition wanruwaezi warituto ya ezi wanruwatu ufanya politiki shahar mwe sharia nge oblige wanruwake sawa mane sharia isho shishizima sharia shokashi jiu change anyo de difference ya sharia na siasa. Sharia na siasa yoti sawa mana siasa heni mrujo kane fikira ya zingarabala sharia ngarjo vurana hata sharia ngashijo huja shiritsanga ni malabazima rike au même point d'égalité yo de différence ya sharia shinu. Donc bwa komori sharia shinu muhimu ngebidi ushistehilwa mana sharia kashutehilwa harmansi yawe yensike na ujohendelea yensike na ujuokana maendeleo mema. Sharia shinu shobi misona da monsi pia wakasawa de mana bwa komori kammono mruhajabanu ngwanzo yambe harmo mjarada wasambi unu
ngebidi umtsomra gungu ngebidi yaro gungu hendi mrujabanu ngwanzo yambe za sambi katuta yambe ze kweli ngebidi yara gungu parce que yabo kajastehi mane sharia isho kisho yabo ranzi 2005 gamjore jedingoni ranzi 2005 harumwa yelwa organique ma dépite wakausanganya onsipia wapange ya sharia shanyumeni shabaukana raisi sambi ushabaukana et cour sûreté de l'état iyo kaitu existe ani dainu haute trahison wakomori ngareje mbabidi ngoni sambi we mruhindi sambi we raisi mzamani we mri yakana sheo ulona wanru yakana tengo yakatezi yahe haja roha imantahi hisa haonukana nguroha amani watujoti hadamu harmwensi ya resi ya histehi ya sharia haja roha wa raisi ya jayabo waja iklilu waja azali asumani sambi haja hamilokana ngutuhumula ukana hafanya détournement de fonds et de deniers publics shabanda hizo sambi wa mtilo wa hevala hafanyiwa mise en résidence ani mwanzisi jimla wa handani mwanzisi jimla wa ministre de ministre de l'intérieur yakayabo hamfanyia noti hambaukana ngumetewa en résidence surveillée isho de shahadani shakashafungwa sambi wambaukana trouble à l'ordre public nangarijua ukana un secrétaire de ministre de l'intérieur uo katsina haki yafanye noti ya tiera isimzamani shibali hiyo katsina haki ya masharia ija tuhumula tena ukana ija emizareza surveiller ija itransformeha yamba ukana hukumlwa ha détournement de fonds ye sharia sha détournement de fonds e shoshokaje vanu bwa kumori ngebidiu wanadamu wanu warambuwe ukana ekawa heya vanu ngwanzo wambehe enamna ya sambi na wabeze kweli parce que sharia isho ngisho yabo sharia shinu ngebidi shiste hilwa sambi hansiwa mise en résistance hansiwa bakana hahibi ngutuhumlwa ani ngutuhumlwa ukana harenge mapesa ngutuhumlwa ukana passport za huziwa ledzina la hengilo yabo hafainyiwa wakati la hafainyiwa werengwa yatilwa vala harumakatmwa ngutuhumlwa ukana harenge mali yabo sharia shamria tumlwa mali harumaye nukto article 145 mru fungwa mezimine harumaye article 145 wakomori na mbwe matsonro rirambuwe ngamjoka wakomori ngarjuwa we sharia shange bidi urudo jabanu reshele zizana watujo jamru wasayabanu wahezi hajangu wanzoredo wakomori malaba hajangu wanzoambiye nrongo za tsudungana nzia ekamratu mlokana harenge mali yabo ngojo fungwa mezimine ngojo metewa ngojo triwa me résidence mezimine mezimine ila mruju harmi yode article 145 ekautu mloka urenge mali ngojo fungwa mezimine mezimine leka ihisa mruju wasena harenuvelewa mezimine tena yode article 145 du code pénal tu procédure comorienne yambao donc ekau fungwa mezimine hiyo ngojo renuvelewa mezimine tena ufanye meziminane eke mezimina nela itimu yabo ekakuja hukumlwa yabo ngebidi usuwa ngo hukumlwa haungolejeziwa ugolejeziwa ufanyiliwa wakatila ududungwa harmwanketi dodo hejuji odawe noti shaye mezimina neka itimu bwakomori ngebidi ufungulwa wanadamu wanu warambu wa ukana kabasi namna wajojua wafunge sambi manangu wajua ukana ya détournement de fonds ila kaijakansi wajua ukana vala wamfungu bure hemezimina neila warudi wa renouvele wafanya 4 ans yemparoishia mriafungwa mahamine raheja hukumlwa yemparoishia détention provisoire ya mahamine yabongarambuwa ukwana damu wanu sharia shinu washirenge washirwaria o kwa tushistahi
kamjaporishia raisi mza kamjaporishia mwanadamu yatumlwa kahidi mali ya rengwa yafungwa mahamine raheja hukumlwa sharia shamba ukana ngofungwa mezi mine hata kadombili eke mezi mine hisa mezi mine angebidi ufungulwa warudi waonokana kwa tsina malabo upetea waridi wa mfungu tena haruma mahaminane yabo kamjaporishia Komori detention provisoire yafanya mahamine warudi waonokana harume mahamine inu ngwanzao namna warudi watsimbe gali wa msise no wamtabishe mana waramu wa ukana mahakama yanu kajadunga nzia waja wamba ukana sambi hafanya haute trahison ani ngojuka ubeha cour de sûreté de l'État wa Komori ngarjuzi sao e cour sûreté de l'État yeinu hinri e haute trahison shinu hinri cour de sûreté de l'État shinu de sharia wakati ya hemkolo wakati ya hembeberu sharia shinu shikaya shwakati mbeberu yakauruha sharia shinu shitolwa kashtu existe la preuve en 2005 wakati madepite wakahuja wafanyelu wa organique ani wafanye sharia shanumeni wambaukana ya wote trahison inu kaitu existe kwa jaitia mana waunukana iyo kitu existe deja wakati hemkolo wakatakonda zahe hitolwa alafu ngarjuzisa wa Komori eba nungojojo ufungwa hashari ya shitio ngojojo ufanyiwa peni ito existe mabukuni eba nungojojo ufungwa hashari ya shitio harma constitution mana harma article 30 yamba ukana raisi mzamani gujojua yafungwa ya hukumlo au trahison irongo la harma article 30 iruditse na irongo la ukana raisi mzamani gujojua ya harma article 96 gujojua ya hukumlo au trahison izo kweli zirongo la sharia kashitsi kajanziwa harma ya constitution yabo ikimahakama ikisharia kuna ujua ufungwa hasharia shatwanziwa mahala kuna ujua ufanywa mahakama hasharia shatwanziwa hata mahala yabo iyo kaikira harma mahakama kuna ujua donc harma trahizo inu ba Komori raisi mzamani yamba ukana hafungwa inu ketu existe wala kaijanziwa mba mahala mana ya article 30 yamba ukana une loi organique va être prise pour définir chaque japaro définisse donc mbuka na ujua yafungwa hambahindu shitsi haitendo ya shitsio kuna ujua ufungwa haitendo ya shatwanzi yomba mahala na mwangalie wa Komori inude namna mahakama yatu ya rudia inude namna ensiatu ya rudia ukana maraisi mzamani ngurengwa yafungwa haitendo kwa kashito existe wa Komori ngamonzoni uzise ebanu namna je ujoka hukumulwa hasharia haitendwa shitio mana banu hochi wakasha itendwa hufanya gebidi ushi existe mana halu hashimanga ngabairu ambao principe de l'égalité des délits iyo hata wanazioni wasomao première année ya droit wa usoma iyo c'est-à-dire ho shida wajukana shinu sharia gebidi ushanziwa manara mimi ra procureri ra raisi kana ujua yambe hafumru hafanya itendwa kartina droit rambe mru hafanya itendwa c'est-à-dire karna ujua rambe ukana yehote trahison yinu nge existeo sisi karna ujua rambe mana sisi ti constitution ya constitution hiyo ndio yabidi yambe c'est-à-dire karna ujua ri definise itendwa ani raia kana ujua definise itendwa wala juge kana ujua ya definise itendwa numumono eza hunrasambi mumono jijomari hasubute hebala hakaudefinise itendwa hatasha twanziwa yahubu wa Komori ngamrambu wao namne nsiya hatu ya hunrea ngamrambu wao namne mahakama ya hatu ya tahani wao ngamrambu wao wa Komori namna mahakama ya hatu ya redo msajaja inu tsihaki wa Komori eza hunra raisi wa hatu ya rengwa ya behabala leo ngasina 2220 jours rangusambi ya tulabala yabu wa Komori ngebidi urishemeze rambe tsihaki wala tsihaki raisi sambi kejabidi yafanyiliwa zinu
kejabidi la yafanjiwa zinu mana sharia kajamruhusu ya kevala normalement rangu yafanyo detention provisoire ya hemezimine ya jafanyo meziminane isoko bidi yafungulwa yole article 145 ya kahamba irudusena harmaye article 30 ya kaujambe kale loi organique inunge johuja itowe namna ifasira hotutrahizo no kaijatowa yabo raisi sambi kejabidi ya hukumu sambi kejabidi yafungwa sambi ikaubidi yafungulwa donc ngaparwa Komori heni mru ujohe yabanu ngwanzo yambe heni mru wa serikali ngwanzo yafuarie ujohe yabani ngwanzo yambe hadisi ya sambi na mumre gungu bwa Komori na mumre gungu mumdunge mana ubo ngwanzo yafuarie ngamanzo wa Komori warambu wenru wa Komori wa buhematsu warambu ukana raisi sambi hafungwa bure kabati sharia sharuhusu sambi yafutilwa bala ngamzi tsatsa mwonro kabati sharia shahusu raisi sambi yatilwa bala mana ye article ortu trahi ya mbao mana ye article 96 na article 30 zamba kweli mrugu jojua raisi mzamani ngujojua ya hukumlo hahotu trahizo sha deke sharia shanziwa sha shaitendwa kashja shanziwa yabo karna ujua mrugu hukumlo haitendwa shatsonziwa. Et d'ailleurs, wa Komori na mrambu wenru babanu wanadamu wanu ngwanzwa rende ukana sisi malaba ngwanzwa wa Komori ukana kwa jasoma ngwanzwa wa Komori ukana kwa tuju wa sharia wajamba ukana harira nzia tutolwa definitifu ya bungiyo ngareje umbavi haupande wa kimahakama haupande wa sharia wanu jaurenga banu yojokiri ubaka sharia mbidi ngabo sharia shahale ne sharia shanyumeni eke sharia shahale ne shanyumeni ngashi diferencier wandu wanzo choisisse wandu renga e sharia e shanyumeni e sharia shume ani adua ya shimanga loi postérieure et loi postérieure yo yabo wandu renga wandu hatse sharia shahale yo hamba loi antérieure Chaque problème hati loi antérieure que japaroka ya de la haute trahison que isso existe que japaronzi harma constitution donc mimi e manarijirja umbavi harma sharia wa Komori warambue wa Komori watsiredo malaba warambue ukana raisi sambi hafungwa bure warambue ukana kabati sharia sharuhusu raisi sambi ya kebala kabati sharia tashanzi wamba mahala ya tsuhuruhusu sambi ya chilobala. La preuve aussi que ancien ministre de la justice ya hambe sharia shanrabo bala ya n'importe quoi harudi hamba ukala tena shasambi fungulo bala yabo ngujo wala wanruwahe ngwajoti ya msajaja yabo ngarambo ukana wanadamu wanu kwa tuju ani kwa tuelewana wala kwa tu maîtriser izo ambao kwa tu maîtriser zo ramba manambe hindi parce que warudi wajikontrarie kwamba kashi sambia fungula sharia fulani hadisi ramba ukana sambia fungwa yabo nguchu wanadamu wahe ngwajoti ya fijo ngwajofanya trouble harmonsi yabo rambu ukana wanadamu wanu emana wakaurenga isi sambia fungwa bala ula upande wa jalousie yabo rambu ukana emana raisi sambi ya rengwa ya tulabala shila shiengo azalia sumani ngurambu ukana ikasambinge bala yabo kana ujoka bala azalia sumani ngurambu ukana sambi nge en public sambi nge na wanada mwenjirana sambi nge na popularité njirana ila question ya ngoma ila question ya jalousie ila question ya upeu ngamanzo Komori warambu wenru ngamanzo Komori wabuhematso warambu ukana kabati sharia sharuhusu sambi ya tilobala isho kashijanzi watamahala zilanrabo tsenanrabo ya hotu trahison ila kaitu existe kaijaparo existe kaijaparo nziwa mamahala shashila sharia watoka udeside wao warenge washidefinise warenge wafunguira isi sambi ngamchua wotsena ukana yinu hatori nziro bwa Komori ngono juge ngorongo ye place ya he constitution ya definise sharia ya renge ya funguira isi wa kamili na hiyo kaikiri bwa Komori
mahakama ya hatu ya redo msankado mahakama ya hatu ya redo msajaja donc ngamparo wa kumuri wa kumuri na mjue msoma bareni na mjue mwabeti jau na mjue be mahakama ya hatu ya redo adakandaka dayori itoka ubidi imajuji watu wa demisione itoka ubidi mavoka wa demisione maana hiyo kaitina maana wafanye hazi eke mahakama katustahilwa ekensi ya hatu ya mahakama ya redo msajaja yabo kaitina maana ufanye hazi kuna ujua ufanya hazi karna ujua rendesensi ya mahakama ya kimsajaja ikara sharia kashustahilwa yabo mahakama hiyo kaitina namna yenshi kaitina namna donc wamanzo wa Komori warambuwero wabuhe matso watikubali waje wafufuliwa watikubali waje mrubanu haheya wanzo bazize wangu kana raisi sambi malaka ufungwa bala hahibi raisi sambi hafungwa ho trahison wa Komori ngana mashilize nindro senanga mreje bingoni ya wote trahison yinu iredo hama cour d'appel normali inikiwa wote trahison inikiwa cour sûreté de l'état inikiwa détournement de fonds inikiwa mise en résidence abanga mrambuwa ukana mahakama ya redo msetu ngamrambuwa ukana sharia shirado msajaja donc ngamanzo Komori warambuwe matso warambuwe ikoranzeri bewa warambuwa kwa nadamu wanu wanadamu wapeu wasahau warende sambi mbi wanza hao warende sambi nahi wanza warende rais mzamani nahi wamsindi kufuru shakapati sharia shabidi sambi ya hensi wabala sambi ke jabidi ya hensi wabala mana wajawa kazanrabo wambaukana ajir sambi hukumla haute trahison et nabo haute trahison yo question existe arma constitution et haute trahison yo yambaukana et loi organique arma article 30 ngejohuja itowe definition et namna ya haute trahison no hataba kaijatoa fasiri yabo karna ujua rambeukana sambi hafanye trendwa wa Komori na rejei harma sharia vanu harma sharia oshinda wambilo kana hufanya trendwa deki sharia shamziwa vanu besha tsiwonone renge stilo yinu mru fulani haonogo na renge stilo yi haonogo na rengele gobo linu sheka sharia kashanziwa kane kamra rengele gobo yabo wowizi yabo mkana ujua yanakwize ukana tsihibi manaka ijanzo harma sharia edo kwamba égalité de délit karna ujua ridefinise sharia ikaka shijanziwa karna ujua ridefinise itendwa ikaka shijanziwa mahala donc inu de namna sambi yafanyili wao inu de namna raisi sambi yakafanyili wa msajaja watola mahakama yakaudubu binguni ya rengo yafanyiwa ngamonawe dossier sambi wa Komori banu hadisa sambi inu hadisi nziro mana ngaribidira mbukana sukurjo kana mahakama ya kweli wanadamu wakaufanya msajaja unu ngajobitwa mahakama haruma dossier mada yinu ya le président iyo ejuge ndani ya ibua juge d'instruction wode bidi ya idunge hato musizoni chaque jaka bidi do changer wa majuge hamamdu changer mkati ngamona uo msajaja unu wa Komori donc wamanzo wa Komori warambukana sambi hakadamiziwa ngamanzo wa Komori mrambukana sambi ke jabidi ya tilabala mana kabati sharia shanziwa mahala shonisaukana raisi sambi hafanya itendwa kabati sharia shanziwa mahala shonisaukana raisi mzamani hafanya haute trahison walanga mrejehinro haute trahison yinu kaisu existe kaijanziwa mba mahala shashinu sharia watoka utunga wawo nunga mjokana iyo hatorinziro juji kaji utunga sharia no yafunge raisi mzamani iyo kaijaporu kiri yako ujua ufunga sharia yako ujua upanga sharia iyo de constitution na constitution ya wakati ya helwa organiki ema depite wakawona na onsipia wapange sharia shamimeni wambaukana haute trahison inu kaitu existe et d'ailleurs ema depite wao wambaukana kaitu existe wa précise enro et d'ailleurs itena et Cour suprême iparo uzisiwa ukana ne madepite wa uzise Cour suprême wamba ukana ebanu ngarfanya one haute trahison kaiso existe ebanu ngarchoka ufanya wambile watowe Cour suprême watoa avis ane Cour suprême kwa jatoa decision na rambuendro namna dossier inu yafanyilo msajaja Cour suprême wamba ukana ranzika ijazi mwa definitifu yabo ngejokiri ukana ngiyo
wabange jokir, c'est-à-dire watoa avis chaque watoa décision. Halafu raisi le monsieur le dictateur harenge décision wae hairenouvelé et haute trahison. Comment se fait-il raisi wa kamili gosubiturenge décision renouvelé ambayo yatsanziwa? Comment se fait-il raisi wa kamili ngorengo décision renouvelé sharia shatsanziwa mo constitution? Yabubu wa Komori ngebidi mrambu ukana ani mahakama ya hatu ya rendo msajaja. Mahakama ya hatu ya rorilwa. Mahakama ya hatu ba Komori ngedauna hii ngebidi rijuwe rambe avo ngebidi rijuwe rishemeze rambe tijau mana yensi ngedauna hii tena yensi ngedauna hii tena yensi ngekadamizi wao ngebidi rijuwe sonsi pia rambe tijau riwane ni wanadamu wanu ritowe ne mahakama ya ndrabo yanu rikane mahakama ya kweli. Rikane mahakama ya kweli bwa Komori banga ruchuwao kana haini wakati nsi itsona mahakama ya kweli ya wensi kena paroda usoni yensi kena paroda usoni eke mahakama ngedauna hii eke mahakama ngauma hii yabuka na paro shinda ravance amanzo wa Komori warambuye ukana makalima Mohamed Hussein Jamali Laili ya yambabala yalati makalima ya ladhimu mbura isi mbru waziri mzamani wa mahakama wala yalati makalima ya mbru procureri ya bidi ya yambe senangari ya lanimu ngarombao dua Mwenyezi Mungu ya jailie ya ilewokana hafanya nai Mwenyezi Mungu ya jailie mana minsi na ujapanu mesu Mohamed Hussein ni utuza adabu mana weba na mze wangu shanga mjomba Mungu utahisoma wa Komori. Izo ndizo na jomba Mungu na johuombea mze wangu Mohamed Hussein Jamali Laili humjini Itsanraya mjini mananga rujuwao kana Itsanraya unu mji mtukufu unu mji wapo mazarifu unu mji wapo ndwasoma donc ukijaladi mwa makalima madayala mekan su trompe haro we mwana msha Dr. Muhtar yabo kejabidi wambe ndungwa manda zila yabo ngaromba Mungu urecha idingoni ujebutsa usama wa Komori zendongwa zamba zila kejabidi uzambe monsieur Mohamed Hussein ancien procureur ancien ministre de la justice mananga fikiri hama amwese hu confondre entre droit pénal et droit islamique mana izo ngombili za tofauti ngamfikiri ngamjukana ngabonro haba no hula ngabonro haba no hudea shaminsi na hudea shambo sebala huwewa ambe sebala confondre entre droit islamique et droit pénal izo ngombili za tofauti monsieur Mohamed Hussein ngaroshelizi za unro ukana eotu trahison ino kejaparo nzija mahala ngaroshelizi za unro ukana harume sharia sha 2005 wakati madepito wakabazima wapage sharia wameukane sharia shinu kachito existe c'est-à-dire eotu trahison ino kaito existe e kursurete de l'etat ino kaito existe kejaparo nzija mahala ino idoka ya wakati ya mkolo wakati mkole akawenda zahe hata izimwa kejanzi wa mahala donc kena ujua irengwa irumilo harume raisi mzamani isokoli ngarijuwao ukana harume article 96 ni article 30 yamba ukana raisi mzamani yo ujua ufungwa hahote trahizo sha kejanzi wa mahala wala ufikirinro parce que nono la sidaba nono la kaujua iso kahamba wala akakupieje nono warusodo kasabakano no des fois yo baba tani shajuzi nono hakaujwezo kahamba mana nono hakaumetrize zo kahamba hakahupieshi donc wewe do wajiridiculize harumwa Komori shabala nono hajuo kana pala ngombo ndrabo fadhaliko wa Komori pia wajuo kama ndrabo zeno ngomba bala zila kashatunga nsia wala dayori ngaroshelezi za ukana et de siasa mbinu inu kejabidi iwonilo iwujijewa ni majujiwa nji ejijwa ndani de ko idunga hato musizoni noija wasola wa juge spécial hataka hukumu de siasa mbinu yabo wa Komori ngarambo kana et de siasa mbinu inu ejijwa ya sambi e mahakama ya sambi yanu kejabidi yafanywa helila wala sambi kejabidi ya tilobala kejabidi ya fungwa isikobidi ya fungulwa hata mimi ngamambokana hata isikobidi ya indemnizewa shakejabidi ya mbokana haringu fungwa par haute trahison donc bwa Komori naramuwe ukane mahakama ya hatu ngaindauna hii naramu ukana yensi ya hatu kenda ujua huendelea ikakabatsi mahakama na mramu ukana
bensi hatu kena ujo upanga usoni eke mahakama eke sharia kashisto hilo manabanu eshapanga mahakama de sharia eshizo utsonga wake constitution njema de kashila sharia constitution hamba ngashi respecte wao kena ukihirile wo raisi mzamani sambi Mwenyezi Mungu jo muhifadhi mahala yaliyo yarengwa yatilwa detention yafanywa mise en resistance yajafanywa detention yajafanywa haute trahison wakomori ngebidi mrambukana izo ndrongondaru za tsudungana izo ndrongondaru za tofauti za tsudungana hatanzia yawe ngarambuukana yala mahakama ya hatu yala dossier sambi ya haute trahison irendeha ma cour d'appel normali inikiwa haute trahison inikiwa mise en résidence inikiwa et détournement de fonds yabo huo msajaja maana ya article 145 ya harmu code penal ya Shikomori ya sharia ya Shikomori shabauka na rais mzamani ekao tumla ukana hahibimani yabo ngebidi yafungwa mahamine mezimine eke mezimine le hisa ngejoru usiwa ya renouveler mezimine tena eke mezimine mina na iso hisa ya ngesungu ubidi yafungulwa halafu ngare ujuzisa wa Komori komas fetili yakaubidi yafungwa mezimina na yafungwa meziminane hatarulwa ba ruluna mezisi ruluna yafungwa mahamine hatarba ruluna mahasita rendao hata leo ngani mosholizoni leo 2220 jours rangu sambi hatilobala yabo bwa Komori ngebidi urila muhe matso riwone enamne mahakama yatu yasankadiwa riwone namna sharia shahatu shirwa lilwao riwone namna walio msajaja harmensi yatu manaizo pia dabyakana mahakama katuste shilo manaizo pia dabakana mahakama ngao msajaja emanensi hatu isucho paro puangayo do msajaja wa mahakama do msajaja wa sharia la kulli hali kejabidi shirengwa shido sherewa shitani wa mamkata gudugudu iyo tside namna bensi hatu yarudia iyo tside namna yakaubidi yensi hatu yendelee wakomori isudomba ukana uonwa daula haki leo wachavanu ngwa babu hao ngwa de hao ngwa ngoza wanduna hii ebanu wakomori ebanu mjwanza wanadamu wafanye nude namna majohanza nsi hatu yende wakomori wakomori watukufu monokana zila njema mwana mahamiraru kwamba faina Mwenyezi Mungu namrehemu yarendo mrumshe yaliwazio batinata mahakama wakomori ngamramwa ukana izo njema ngamramwa ukana mama faina mahalali ngujokaje wakomori wakomori ngamramwa ukana yauma sulaha mwana wa makume na mfukare kwamba fahadi Mwenyezi Mungu jumrehemu yaremwa risasi wetu juu ya bedingwe dunia batinata babulu mahakama Mwenyezi Mungu jumrehemu wakomori inga manzo opposition wafanye inga manzo onroda ule haki wafanye wakomori inga mwashileo za jirikandani wala warende wanyanyasi watoka hende wajurula zerohu bure Mwenyezi Mungu jwarehemu wakomori ngamanzao wakomori wafanye inga manzo sisi rifanye inga mwashele yao inga mjuao namna mzaza faina yaliyo inga mwonawe namna mzaza aimani yaliyo inga mwashele yao mahoza yahe ula mzaza mwana ngutabiho ula mzaza mwana na mumsikinie wakomori ngamanzao wafanye mitika ufikiri wangu watsanganyao nsi pia sika ufikiri ezitoro za kifujari zichiriwa armensi yatu ngarisanganyao sonsi pia rambetsi jao
sikaufikiri zanongozi fanyili wao raisi mzamani sambi ya sikaubidi ya chilabala ya dhumli wawe maisha yahe yalona wana wanamrumshe watabi hao watujua andini ya jotolwa ngarju hao sonsi pia rambeti jau rera mfungwe sambi sikaufikiri ngarju hao sonsi pia ritsanganye magora rambeukana na no tijau mananga mumlapioni wa Komori wanadamu wanu kwa na uroha mwezinu wanadamu wanu kwa na uchilia sambi bala manangu wajua wezi walindao wanadamu wanu kwa na uroha mwono rifanya experience rede harmavu wa demokratik rede harumani chaguzi mwono izu yafanya yabo haunisaukana yeye timruwa uroha hasharia yeye timruwa uroha hanyichaguzi yabo fikira hindi bwa Komori efikira wabaha ale jawabu wabaha ndio nasi yababa sa Komori sinde uliona le kalima la mwisu ngebidi uritsanganyie sonsi pia rangalie namna jejo kwa shinda ritowe raisi sambi bala rangalie namna jejo kwa shinda ritowe salami no kana utolo wa mahakama mana wanadamu wanu ngona mahakama ya hao ngorengao mahakama ya kamili ngorengao ehotu trahizo inu ido chini wa sharia redema kurdapel normali itiniwa auto trahizo itiniwa détournement de fonds itiniwa mise à résidence surveillée abanga mrambo ukana wanadamu wanu ngwatsabusawe sharia ngamrambo ukana karsina majuji wanu majuji wakati vanu hafaida za kinafsia wanu majuji wakati vanu hafaida za kiezi yabo bwa Komori yabo solution ba hangyo nasi e solution nge mwana tsin Komori engarfanyawo engarida zao ya continue hatanike wanahe no wajuhu haugarjuhao abo bwa Komori les alaba hangilo nani eba ndehedi na fansundai engari reagiseo mono kwa jaria ufanya Aimani zila kwa jaria ufanya Faisali zila kwa jaria ufanya Fahadi zila yabonu wangu wajitetermine warenembi wanu wangu wajitolea wafanyembi waradua Komorimbi yababa watu sisi ngebidi ruonise watu kasi masujaa ngebidi ruonise kasi masujaya mimi heno wakati njo ujabanu mitso para au rassemblement mitso para hao wazima mitso para wanadamu wajue wasoma bareni managar juwao kana isho de shijo toa e dictatori wa ibanu isho de shijo toa wanadamu wape wanu isho de shijo watoa e shijo watoa e la determination ya hatu daula mtsaganyo watu wazima rifanye nrongo za ladhimu ziwatowe endrongo hindi nasoma bareni nafanya civil populari heni mru nafanya nrongo humchini hao heni mru nandise zembana humchini hao mimi par exemple ngamjojua nandise uziwani Abdusalami hodembeni Abdusalami mwanama yebidi andise dembeni bahe revolution fahari andise ikoni ainsi de suite heni mru ngebidi andise mjini hao ekara niso mjini hao tu ekari mru andise mjini hao yabo ngarushida sanganye bazima na demu ngarushida rwa maîtriser sharti kensi tena riparamba rongoza voti tena hao riparamba ukana ngarwa to wao hando weza demokrasi yabo demokrasi isaifu wanadamu wanoroni sakawa peu wanadamu wanoroni saukana wanu so resta sharia waroni saukana ngoma determiner yabo sisi batu le peuple ngebilir ke bazima ngebili urike bazima ba unko bazima watu ndo joshi darito we sambibala sisi wa Komori nderjo to wasambibala mimi nsina ujabanu nile wanzuani hawa mwali hawa maora wangazijano
sonsi pia ngasi ma responsable harmo mfungwa wa sambi emanabanga ri responsable ikabidi sonsi pia rijuwe rusoma bareni redera mtowe keja kaubidi wa Komori wende wa shangiria azali ngujokana azali nguredo nai ngamjokana azali hajipania ya tabishe sambi haji azali no wanrahe wajipania watoze sambi ya dabu wasawa mtoza dabu wa imidie yabo sisi wa Komori ya baba si derlone dernier mot sisi wa Komori ya baba ngebidi urifanye action inamna jedro ka ushinda ritowera isi sambi Banabaha zenongo ziribakisha sisi wa Komori zenongo ziribakisha sisi namna jedro ka ushinda ritowe sambi yoshida ritowe sambi hindri ngebidi urike bazima ngebidi ritsanganyihe ngebidi uheni mru yandise revolution homjini hao akaheni mru handisa revolution mjini hao bahi yabo kwa na ushinda wa remetrize na sisomba ukana moroni bahi no banu heni mru haruma zanongo zinu yetsinu ya hatu sonsi pia heni mru ngedhomana yabo heni mru nafanya udhamana wahe heni mru nafanya udhamana wahe hatarshinde relibere la isi sambi heni mru ngebidiu ya unise le funfulahe heni mru ngebidiu ya unise efikire yahe ritsange sonsi pia ekangaranzao rirengensi ya hatu ehonza rengensi ya hatu ngamparu wa Komori onsi pia senanga mzamonro ngamparu wa Komori onsi pia ngamparu jimlifu wa hushababi wa Komori ritsanga nyehebazima rifikiri namna jato kwa ushinda reincite wa Komori pia rifanye soulèvement populaire ngamzamonro senanga mzamonro tena esijomto wa sambibala dasi wa Komori ejomto wa dictatori woi harmezinu dasi wa Komori ngaijoka utepande ila determination ya hatu si wa Komori isho de joka usonga rishinde relibere emasiwa ya hatu donc wa Komori sina ukamleha ku sikabjabanu neshelezi zenro wa Komori wa buhematso wa rambuwe enamna sambi ya tabishi wao rilaani makalima ya Mohamed Hussein Jamalilaili homjini itsanda mjini rabeukana yala tsima kalima yala dhemu yambe ngebidi utsahisomaha mana ukaze mahakama ndrabo ukaze sharia ndrabo ila tside namna ministri wa kamili ya biliwambe minsina kujabanu ni hudeye shanga mjomba Mungu Mwenyezi Mungu ya uswamihi urudi ujibanu utsawa kumulisomaha mana zenongo wazamba zila kejabidi uzambe kejabidi uzambe ministri wa kamili sikaufikiri kaujabala wambe namna sharia shahaba ukubali nono haupieji ukubali nono hautia haramu ya pieji haudanganya wa Komori wa huono na hii wa Komori watabia zenongo zafa wafanya huvunzwa Komori muo monsieur l'ancien ministre de la justice huvunzwa Komori muo mana wemru wa soma wemru wa mahakama kejabidi wamenrongo wa manda zila zenongo wamba zila zibiri na hii mzee wa hatu Mohamed Hussein wa Komori na mrabu wenro ukana sambi kejabidi yafungwa kabati sharia sharuhusu sambi yafungwa bala kabati sharia shanziwa mahala ukana sambi ibidi yafungwa sambi kejabidi yafungwa wosindaminde wambu ishonde sharia shahaba raisi mzamani kana ujo ufungwa hamiza residency yardi yafungwa ha detention provisoire yardi yafungwa ha haute trahison izo ndongo ndaru za sudungana nzia abo ngarambu wao kana sharia shatu ngashirari wao ngarambu wao kana mahakama ya hatu yaradi ya msajaji wa Komori ngamparu wa Komori avo rijue sonsi pia risove mahakama ya hatu mane sharia sha Komori kachusto hilo mkomori juji wa kamili ngukonti hambe hakanti mwanzo towe sharia yafungira isim zamani iyo kejaruhusu harumwe sharia eko ujua udefinise loi ou constitution juji kaji udefinise loi manansi mkomori dami hau saidi hamrumra jina nsina ujua na mrumra jina hafanya sharia principe de l'égalité des délits
iyo tsidami de ko hui definise nsina ujua hujua na beukana mrungu aji hafanya nai de kai sharia shanziwa sheke sharia kashijanziwa yabunsina ujua na beukana mru hafungwa mru hafanya nai ho definise loi de kai yanziwa mahala e kai yanziwa harmo constitution donc ngamlaani heni mrujo chabanu ngwanzo yambe nrungu za nrabu nrungu za tsudungana he dossier ya sambi wa komori ngwarambua ukana zila nrabu zila batani ngwatsoka hanza warenge sambi wa mrende mi mana asalingu jokana ekanke yabo sambi kana ujoka eka sambi hatolwa yabo kana ujoka yabo ngarjoka na ila rohombi ngarjoka na ila jalousie ya hedena sambi ila en ya hedena sambi donc wahalibe majuji wala wafanyi n'importe quoi no wamrende sambi nai no warende mana mimi se défendre sambi en tant que sambi mana miti mwa parti jua shanga se défendre sambi mananga mtsahodabula ya haki ya bonsi na ujua ni wone ancien président de la république ya fanywa injustice nzambe ya bo yudro ya hangu yudovoria hangu banu ki wanatsi mkomori ni henzambe na beukana no kejabidi zifanyishe helila mana sharia kashitsuru husu sambi ya fungwa bala tena ngamkazo yabo sina ukamleha ku raisi sambi kejabidi yafungwa uo sindami sinde wambu isho ni sharia shahamba raisi sambi kabati sharia shirihusu hatabaha denanga mparo emrujuhamba ngena proevu ukana sambi ya hibi kabati sharia shirihusu sambi ya kebala hataleo tikabutsaho wakomori wa buhematso tikabutsaho komori wa rambuwenro wasikubali waredo malaba wasikubali waredo watiti waredo watoto watiti kabati sharia sharuhusu sambi ya tilobala hata leo bwa komori isho kashitsi bwa komori jusqu'à preuve de contraire sambi wala nke innocent wala hafungwa bure mananga rambuwa ukana zinu rongo za kisiasa yinu unu rupeu inu rohombi ya asumani na sambi wakomori ngebidi mramuwero msijokubali bajamrua izibanu ngwanzo yambeze no za sambi wandu mragungu sambi mana tilabala ila rohombi ya hena zali ila jalousie mana ngurombukana eka sambinge bahatolo yabo zali kana ujoka president mana sambinge na popularité ninji monosku sambi akauja aeroport wanadamu wa jenda zambiyo hata wakaundu hahe mono azali humsirini osukila yakafanye ancien secrétaire du ministre de l'Intérieur yamfanye mise en résidence ya sedunga mahala poko yongyo arbitraire yonga mzichu wao pala dawana letengo la kaurenga sambi yala donc wakomori risikubali rihadalwa risikubali redwana watiti sambi kejabidi yafungwa sheila ruhombi donc ngamparwa komori wa johonsi pia ngamparwa komori wambe ava na juwe rifungwe sambi basisi na joshida rifungwe sambi ujishida rifungwe sambi dasi wakomori ekarji mobilisation pia ngarjoshinda ritowe sambi bala wakomori pia ngamparwa komori pia rijuwe heni mrafanya revolution hao heni mrafanya revolution na mnajoshinda ramazeneti romavareni pia heni mru nafanya devoir yahe bangarushida rifunga raisi sambi ya wassalamu alaikum ya boskwa saye kabwa banzi